busa for me ma kwa baba social media IGP shows so na what for so na yesimu social media IGP de bia me catch us and krani be catch us ekome na broni aka catch us no size na kan kasa so aka catch us manim ni bachi obie ni wo social media IGP yewura na what for mu de na chesa ensam no ni atwagu ene ni ekoso social ni media no so no ene na magye akonwa midi ho chiame na midi ato ewo baabi awo na wachi ayesa asie hwan ye de na yesa asie ye de Letitia na mama Brown ai na mama Brown mama nka se na mama Brown ajeman no ye yefi wo maybe we refi na wade na wo chai ya na wade na aku no nti se sia no ye friend na mama Brown na Letitia na se sia dia baba wei wo chimena ye wo jinidi e wo Ghana ha ade echi ni ante ne ho asamo dia na trasa Ghana ya handa ade da ni dade be chi bia no e Letitia na mama Brown wo di bibi fufuro ebebom na Letitia na mama Brown ekoye na ni ba ya Ghana fo eka omun kan wie ye ana wode ni real face akotena social media TikTok of a buy TikTok dia me friend ajimu jeni o kani ni pressure nyina no kwatwe kam na see nanim na mna na mama Brown twe kam na see nanim tina ne camera minds for no ene na chidi for the producers for no amu wai wo reality se wa charge chom na so wan charge chom class camera no chom ohunu wanim and somewhat as a Ghana for the abetu dwa e won a live TikTok live ye echi Ghana for the abetu dwa de odo for ese wani ensa wo ka kire IGP enyame na meka Ghana for binu say na mama Brown e di ni real face about TikTok live eto omu hu na mama Brown real face no wo mu gidi sa anunti e na mama sorry e Ghana wade me mpesa meka etiatia waso yankwa hwe ni TikTok live no awo ye no ebimna ni ya ba IGP mabaka ho asem me license me any now me a fridge me a TV me iron bobo ma me kettle microwave am iron video no enam nu nyina ya kwahwa aba na video ya kwahwa ba na nanso obai agye Letitia na nimu nyina afa eno na Ghana fo binum se wo mo nti asese mami from the hair to the tongue artificial na wo wagye artificial niema tomu no ana nanso obai de wutimi ye ho artificial ana nanso obai de ye ni artificial wo ho ene Ghana fo resani ye Ghana fo eka na IGP ebeto manim ana mesumi bisa na metras na metwere ho a IGP de minim ne sai a Letitia nanso obai ya ayani eye wo ba wasi so na wo pa wo na ya di nanso obai ne mpa ho na asam ne to nkyai kra na ebinum so asam a wo mo ka ne sai a Letitia de ni real face bae ana ma hunu sai ni age na wo body ma Ghana fo no ono ani kru maswal mensan football age so mu shani face ni dia ene Letitia one nam 60 years plus that's what chamum fie 60 eti anuna yesi obi nkum na akokwa bedi akwa na Ghana fo binum so tie akonya tena ase no na ne maswal wa bre sana nama face ni dia ene na body no say na tie eti sana maswal esuna na watu atese esisrem kwenfo ma yisui na chesa maswal na nim ne wo hunu awo dam eti ni nyina aka ho na ma maswal eja around Letitia yi rei etrese ye woni ama nyina ho kwan na nye ni nyina na fata ye na me IGP da bia me kasa mitumre na ma kyerɛsie oba wo yo oba na ni afibia no enim se enye me na meka de Ghana for kasa ne nanso oba ne ho asem no na meka oba bia obenya nanso oba wo se tuntum ni enya nanso oba da ayo oba wo ye kokɔ na kokɔ no nso so no ye obu different
oba wasi suo na wo ho wo bi asra ma to ni moja ene mema nyina epo mo po kra no wo hye wo bi a wo ho ama na wadane ti sa prako na already this year da bia me ka say when we say at the age from 16 18 years going no na sa wo hye asra no empo no wo hye ase antamu a ene kwa wiesa wo sa wo hye ase antamu a ebia sika no ahokyerenti wo nya sika nto enku papa ene wo wedia ne bache enti sa po kra no mo no afuo no eno na wo kwatete no wa mixe na cha sa wati na wo dia bole wo ho enka ni na ya wo say ya wade ade sra ya body ene ya wade ade sra ya nim na wo so ne dia wo nya sa sika no nkonya wani mu dia ena wo nkonya wo body nsoso dia eti wie kyeresa na ma bra wo siso asase no na sika ni wo Kumawood ya shokra affairs no sika san ya na wo eti asase ne na niema nkoyie ma bra sa eti pokra na no de pa na wedie no eno anu de pa na nim ene ne ama fofia nto atan wodwale na bamu ya ene nanso oben oponi sika ni nyina echi no nanso oben agi na nim afa na ma ayasem bisa wunua ba we no asa mental medo wienya mi na meka na ne Ghana fo kana mi bisa asa aba sika bebrebe yi a wodi aye wano ene wo mfuri nyina na nso aban no na duro ni wano mu ana ene Ghana fo asamba ko mo sime kan chaw ne se na nso aban na duro ni wano mu bia mu dia omo pawo chaw aji pro mo do mo nsamo fa me so same kan chaw na wo dia media me kasa wo betie next time no sa wo ba live ana wo be ye video emfa wo face emma wo dia enchuma no makeup no ada bia wo titi fa wani mu no titi bi fa wani na fa bra na we na wo di face ne bade a wo di na wo mo obi kra yi ma sutresa ne banku wani mu ano collapse ye ena kra no kwato ekoda hospital because of face no na no it say next time no so wontimi nya artificial wa na nso oban no ho dia tetentuma eye makeups no titi fa fa wani na fa bra no mo baye na me di afutu ema reality shey me di Ghana for especially youth no akora 16 years 17 years 18 years na wasra manatu moja enye nku papa nsoso wasra ama Coca-Cola nanim eye different ne nasi ye different ne body eye different ni paba kope adai edie na ye echi yesi wanyema nyina ho kwan enye ni nyina na fata ye mi hu yanka na duro ni baabia se reality shen mi se ne se na nso beba do gu nani mu ase a enka wanya no na hyase ke bia nke na ye wanya sikai ko betimi akɔhye machine mu mpo am ye yi na wo firi ni tiri so abesi ne na ase enti wo a wo hwa me wo a wo tie me wo ye young sa wo pon ho mesraw hwa ho ko baby a ye ton enku no ni enhwa wo kala ni ema de ne wo kala no ebegie na wo nso so ankoye se mi hu yanka duro ni baby na duro ni de IGP afutu a me di sie ya me di mawi because kokofo nyina kokwa enya wo original no ni nyina eye na nso oben eti mesraw wo a wo hwa me ye nyina yemfa reality share Mcbrown die enye afutu sam ema ye ho da bia me ka se IGP mindo obi ena mental obi enu nso nti ena bribia me ma okwan se de wo twa sa wanim se na chiachia etimi de number eto ase ma wo ta wontu betimi afre na nso wa kira wa adwene IGP like I said wanijie ena hia me ena emre ni nti aha ena medewu ebesie se bibi kire wa adwena e ma wo wura fi so wo subscribe Maris TV nso so bo modern ase wo be subscribe IGP enemra no Mcbrown aha na medewu besi bye bye.